دیارتکا بربلاف لموصلێک و زارۆ و ژن و مێر بە هەڤرا لەسەر جihê کۆمکردنا زبل و بەرمایکên خەلکî کار dikin. Ew li qutoyên Fafonî û wayre û parçên asînî digerîn. Ebdula li temenê heft salî da û heta nûke ew rojane li vî cihî amade dibîtin û li berebeyaniyeka zû û heta rojavad bîtin, da ku bikarît pêdawîstiyên malbata xwe dabîn biket. خدای وکیل دزانن اگر کودان ما باش بان مقصد ویجی ندیکه دیاردا بیکاری گلک بربالاوه ام نچارین ویجی کار کن تمن 7 سالی و حتی نوکه از ویره کار دیکن Ev kure pitinê heta qonaxa pêncî seretayî xwandiye ji ber ku ewan çi jêderên jiyanê nînin û kirêdarin di xanoyekî da lewma ew neçare kar biket. أنا درست للخامس ابتدائي بسبب الظروف. من حتی 5 سرطای خواندیه جبر کودان و دست خستنا پیداویستین جیانه ام لویجی کار دیگین و باب من چون مجانین و ام کریکارین وبيوت مقضينها اجارات. Ew genc û zarokên wekû Ebdulayê kar dikin dibêjin tiştek ji tama vê jiyanê metam nekiriye ji ber ku rojane em demên xwe li vî cihî dibeyne ser. احنا نجي من ام 5 سبه دهن ویره و حتی 4 ایواری کار دیگین و تسک جیانا خو فهم ناکم الخامس. Rêkxirawên taybetmend bi mafê mirovî ve amar kom kirîne û rêja 15 sedê ji xelkê Mosilê mijîlî evancore kara ye ku zaro li temenekê biçûk kar pê dikin. والله يعني حسب الاحصائيات اللي واصلتنا تقريبا نسبه گوره او آمارن جمعت اومار کرین که زیادتری 15 ساده خلک اوی کاری دیکن که برمای کم دیکن بگو ما نخوشین مترسیدار دیتوش بن حواس جنگه به پیز دیکن جماره اون پتری 6000 خزانه که دایی که نوان یان هاتین بدان یان بیجنن و زارو که نیتیم پتری 9000 زارو کنه ام حول دین هاریکاری آن بگین گورهش یانه 3000 طفل جاي نحاول انه نساعد اللي نقدر عليه. Piştî nemana çekdarên Daeş li Mosilê û berqerarbûna êmnahiyê malbatên wesa zehf bûyne ku gişt endamên xêzanê rojane bi hevra li cihekî amade dibin. Lewma Ebdula jî digel malbata xwe rojane mijîlî komkirina qutoyên şerbeta da ku pêdawîstiyên jiyanê bi destxwe bînît. Kawa Emer Dengê Emerîka, Mosil.